sa puso't isipan. Araw-gabi ay pangarap ka.
hours later. Many hours later. Sa mga nagkaan sadya na pangalayan pagmamahal. Wala kayong video grabe. Naglakar ako. Asa dapit malagbikir eh. Okay. Dala namin guys bigas. Kalamay, bibili muna ako ng ano guys. Naghahanap ako ng bakery. Kasi magbaon ako ng tinapay, baka gutumin ako mamaya. Ito po yung ano ng Tubigon. Ayun po yung port doon. Kay Nonoy. Ay, mag-antay pala. Tabok ko. Ah! Ayan, max ng Tubigon. Asa dapat ang bakery, mahal? Bakery ba? Ano, nasa dyan? Init. Ada dia. Oh, tolong. Tolorate. Tubig. Walang tubig dito. Walang tubig. May pila tubig. Pila na tubig. Dito na po kami sa ano guys, sa port ng Tubigon. 10:30 pa kasi yung ano namin guys, yung biyahe namin papuntang Cebu.
So dito muna kami mag-antay hanggang 10:30. Taas na din. Taas? Taas to. Mama ka? Dira o dito? Mama ka? Singing way oh way oh oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh oh. I could be the best thing in your life. Way oh oh. You got me singing way oh oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh. I could be the best thing in your life. Take a drive. Way oh oh oh. Way 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 the best thing in your life. Maybe let's take a drive, take a drive. Way oh oh oh. Way oh oh. Way oh oh. Way oh oh. Way oh oh. Take a chance, will you let me ride? I could be the best thing in your life. Maybe let's take a drive, take a drive.